Beşa heştan. Vaxt wisa derbas dibe. Rojekî ew erebê ku serê kurê wê şerjê kiriye tê serkaniye. Tê ava xwe dixwe, çawa li kevir dinêre dibêje. Min te nas kir. Eva sureta te ji ku de derket? Ah, tu çawa destê min xelas bûyî. Çawa wisa xeber dide nûbetdar desta jina milî wî dibêjine. Were, paşa te dixwaze. Ereb dike nake destê wan xelas nabe. Wexta ku ereb ne hizira Gülîşahê, Gülîşah çawa lê dinêre ber xuda digirî xwe dibêje. Te kezeba min şewdan te serê kurê min ber çavê min jê kir. Gülîşah dibêje. Evî jî bibin têxine odekî. Rojê danekî nonekî qut bidinê. Wexta ku nanê xwe xwar, çil dara bi şiva mêzî ji pişta wî bixin. Ew jî hil didin dibin. Waxt dîsa ser de derbas dibe mehek, dudo, sisê. Rojekî Ehmed Şah tê serkaniyê. Halekî perîşan e. Belangaz bûye. Serê wî, porê wî, rêyê wî tev hevdû bûne. Ketiye rengê derwêşa pêxwas e serqot e. Wexta ku tê serkaniyê avê dixwe ser çavê xwe dişo, hema çawa serê xwe bilind dike û kevir dinêre req dikeve xwe diçe. Wexta ku xwe diçe nûbetdar xwe digihînîne, dest avêjinê hevek disekin, ser xwevatê radikin. Ehmed Şah çawa dîsa kevir dinêre dîsa ser xwe diçe. Sê çar cara hema sa îsara dibe, kevir dinêre dikeve xwe diçe. Nûbetdar xwe çûyî milî wî digirin dînin. Wexta ku tînin dikevine dîwana paşê, dibêjine paşê. Paşa xweş be. Vallahi eva meriva hema kevir nihêriye bûye cinaze sê çar cara hema sa radibe, kevir dinêre xwe diçe, me jî girdanî. Gülîşah çawa lê dinêre eva Ehmed Şahê mêrê wê ye xwe dibêje. Bey mala minê Ehmed Şah ketiye çi halî. Walî ber xuda digirî paşê emîr dike dibêje. Evî mêrivê bibin. Têxin hemamê ser û riyê wê hildin bişon kincê xeminandî rind lê bikin. Hekîma bînin çi nexweşiya wî hebe pak bikin. Rojê çar dana nonê xweş xwarin ve xwarina xweş bidinê. Dilê wî çi xwastiye bikin. Heta rojekê min gazî wî jî kir. Waxt îsa ser ra derbas dibe rojek, dudo, sisê, heftek, çil şevî îsakî dewam dike. Ehmed Şah jî êdî hişî wî tê serî serxwevatê. Gülîşah jî hey cana diçe tesellî dike dîna xwe didê erê Ehmed Şah serxwe hatiye. Rojekê Gülîşah emir dike dîvana xwe berev dike. Wexta dîwanê dide berevkinê, rûspiya dide dora xwe, wezîr vekîla wa cem sekinin, ser textê xwe rûdinê û dibê. Herin wî merivê pêşî bînin. Wexta serbazirgan tînin, Gülîşah wî koşekî dide rûniştandinê dîsa dibêje. Herin wan her sê merivê hev re jî bînin. Diçin wana jî tînin. Wana jî koşekî didin rûniştandinê. Dîsa dibêje. Herin wî merîkê lêvteqiyayî ereb bînin. Evî jî koşekî didin rûniştandinê. Bê carê jî dibêje. Herin ew merivê dawî dihat ew jî hildin bînin. Ew jî tînin. Nêzîkî xwe didin rûniştandinê. Wexta ku gişka tînin pê dikeve dibêje. Zemanekî paşek hebû. Qîzeke wî hebû, dest avête qedera qîza xwe û got. Ez nahêlim ew qedera bibe, ez hikimdarim. Qîza xwe bir kire adekê da, ewa qîzka li wira ma mezin bû heta heyamê mêra. Çîrok me çawa ji were got, Gülîşah jî cemata xwe da, dîvana xwe da dest pê dike çîroka xwe dibêje. Paşê dibêje, Ehmed Şah, tu min nas dikî? Ehmed Şah dibêje, na walle, paşa xweş be. Gülîşah dîsa lê vedigerine dibêje, tu rind goyê xwe bide min. Ez ê van merîva hina tiştan bipirsim, gohê xwe rind bidê. Gülîşah dizvire dibêje serbazirgan. Serbazirgan, wexta ku eva qîzka rastî te hat, merivê te eva qîzka girtin anîn. Te girt ta ser barê devê.
تهدا بره مالا خواه مدتکی مالا تما قد در روژکی رامسانک لیده قد در روژکی توران ازایی قد در روژکی صدقی خوخورا نکر نچوی نکتی پاشراوی سربازرگان دبیجه او جیا من بو خوشکا من بو من خوشکا خو زحفتر جی حس کر مجی جیا خو زحفتر جی قدره وی گرد لی بلکی خوده نخوشی بدنا جنا من قجه در نخه اوا بو سبب خوشکا من رابو سری کوره من جه کر بشف کیرا خون کره جیوا خوشکا من وقتا خیدی جمالی درکت چو نخوشی کت بدنا جنا من از جی ترک دنیا بوم پی خوشکا خود گرم حتی عمری من هبه از پی بگرم اسکو خوشکا خود ببینم از جان خوشکا خود بم وکی دین تشتکی سانکتیشی من نکریه گلشاه دبجه احمد شاه تو گوه خو رند بده گلشاه دزفره دبجه سیاره گلی سیاره و کیور نهری ناسکر و کودری ناسکر و ابا کسکا چوا دید و چی پیکر او ناجی دبجن والله ام هاتن سری جایه کی مدینه خدایه جنک مینانی هیوی راستی مهات ام هاتن هر اکی یکی گوت من را اوی گوت من را مهر سکا لهدی نکر جنف زحف کونه بو تیرا ما دست ما گرد آویتن والی پی برجر مهر سکا خو آفزده راست کر ام حتی چون جیری ام هاتن مدینه خدایه جنکا چه خوده بده رابویا لی دایه چویه گلشاه دبیجه وانا و قد تشته پی نکر دبیجن کا تیم گرد حسبی سیار ببو روی بو چو گلشاه دزفره سر عرب دبیجه عرب به ادب تو بیجه حالی خو بقیسکیوا عرب دبیجه پاشا خوش به من دبیوی گو من کر نکر نهشت چکاس من حسبی دا گرد آبت عرده منوی مهفدی بر آنی من قروی دست گرد او جروی دور سرکینی من گوته ازی قریت شرجی کم گوت تو کوره من شرجه جی بکی از خو نحرمینم من کر نکر قبول نکر میجی کوره وی گرد بربر چعوی وی شرجه کر وقتا من کوره وی شرجه کر بو قیرنیا وی کتوان بستا من دا پی بو زارا وی من پی نگرد دست من فلیتی گلشاه دبجه قطع تشته پی نکر عرب دبجه والله پاشه چیزی تبشیرم چیزی خوده من کر نکر خونه دا دسته من چی دبیجن ایسانه گلشاه دزفره سر احمد شاه و دبیجه ده ایجار تو بیجه ده اف کسکا کناس کر ده چی کر چاکی کر احمد شاه جی دست پیده که دگیری هم دبیجه هم دبیجه از کره پاشه کی بوم باوی من از پچوک بوم مر جیا من کته تنبونی دست پچوک خود که دبیجه و دبیجه وقت جنا من والدی مچو پیت آگر دزی من گوت برا گلیشاه من نجمده از به هوا کتم آگر بنیوه کی ریدا تیاره تختکت از جور دهات ما خواره وقت کی متشعبی خواه کریه مدینه خدایه نیورویه از بر تعبی ورمی ما پارخانه من گش کستنه پاشی اسپی گلیشاه خو کتمه حتی روژا ایرو او هاتی سریم از هی بی حلال خومه هی من ندیدی از حتمه سرکانیه مکبر دا جنا خودید از نظام چابومه از چاود بیجم ایسانه پاشا خوش به گلشاه راد به سرخواه نشکا دست آوجه هوری سری خو سر خو هلده پول خو ودکه همیشه دیسا چواله دنهره دکوه خوات چه جارک دو سسی ایدی سر خواته خدا ویجنه پیسرا هفدی حمست کن دیوانجی ملت ورا گیش شاش متر دمینن گلشاه دبیجه دیوانا خو پاشای و حتی نها از بوم اون قبول بکن احمد شاجی قبول بکن دوسا من او ایدی پاشای اجی جناوی دیوان گش راد به سر خو دبیجن تو قیزا پاشانی
Ahmed Şah jî kurekî asîzade ye. Bira êdî Ahmed Şah bibe paşê me em ji helqê wê ne. Em we bernadin. Eva adaleta ku tahaniye tu wexta nayê bîrkirinê. Em qebûlin. Gulşah îsa dibêje dîwanê. Eva Amerîka birê min e. Heta emrê min hebe yê cêl min be. Bira her sesiyar jî bicehemin derkevin. Xwedê bela xwe bide wana. Lê hûn wî erebê ku kurê min şerjê kin hûn jê ra çi dibêjin? Dîwanê da her yek tiştekî dibêje. Dawiyê da qerara xwe didin û dibêjin. Em ê devekî tî bikin, yekî jî birçî bikin. Em ê her du çokê wî bi devava girêdin. Deva tî avê nîşan kin ya birçî gihê nîşan kin. Bira xwe bidinê ew wî şeqşeqî bikin. Ereb dînin ew wî erebê wisa dikujin. Di dawiya çîroka me da Ahmed Şah dibe paşê wî şeherê. Gulîşah jî dibe xatûna wî. Eva saltaneta gişk wan ra dibîne. Zarê wan çêdibe. Heta dawiya emrê xwe bi dilrehetiyê de dimînin. Ew naçûn mîrazê xwe şabûn. Hûn jî herin bi mîrazê xwe şabin.